Indian Prime Minister Kimanang Bongpen Prime Minister Narendra Modi henlo ke Chengsi Kaziranga National Park along ajo bohakido. Asadip NGO pen Community Mental Health Program Field Office di Pualong Kangpu. MP Kilikapan Model Code of Conduct aseke kapado. Pini Karbi Prime Time Birta long pen kado kavya phantame cardam nam pazriklo. Tangti Pini Karbi Prime Time Birta arjuita. Bharat Prime Minister Narendra Modi pen nini apharman Assam Kaziranga National Park along Nankahumri. Lok Sabha ke lik te bok bomason thotsi Central pen Assam along vote kerek pia phan kewang panglum tet ason si theklo. Lasong si there ni phai narkaparani Prime Minister Assam along Nankahumri padapo. Bangso Nankahumri along nini apharman Kaziranga along kejui kelang pen chenglok non Kaziranga along kapaching thurji aphan kado kawe 18,000 crore along a sompon tam. Bangso Nankahumri along Assam Police Guest House kohora along si ajo boha setame sangpon lo. Lapan Bharat mate Indian Prime Minister Kimanang Bongpen Narendra Modi henlo ke Chengsi Kaziranga National Park along ajo ke sang chenglo. Lasi lata Isyapur ki along dopo. Lapen Prime Minister Narendra Modi henlo ke damtang an setame Assam along Nankahumri phai ke ongnai loputang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Perang kya thengno nang pachinido. Burio Report Card News. Here ni pasir kapar ni dipu hidilang swalong Asadip NGO pen Community Mental Health Program Field Office Kangpupana Biruta Kat News ase malong Biruta napali. Kechengsi lake Asadip NGO pen manja alongsi Community Mental Health Program mate aphu ki pleng play abnormal mental ke swatuma phan akejoy pen selang pon bom. Lason si claim bom wang bom si ciklojon trok anke claim. Nona bang di pualong ta bangso se kelanga di makinang sotpu mathasi Asadip NGO pen di pualong ta Dr. Atumari deng pen ingpupon. Labangso abnormal kiso kelanga bang Dr. Susil Agarwala Guwahati pen bangsi selang pon bom. Bangso sahem kangpupon along Officer Sanjip Sarang Phongsa, Prodip Timung, KSMI Pu Liton Singh Timung, Nelson Timung, KAWJF MIP Violet Baby, Lovely Timung P, Asadip NGO along Klembang Puatun, Chesong Be, Rasong Rongpi, Sosila Topipi, Monjit Langthasa Tong Chetong. Komat nejong si abnormal mate mental hi akiso do pulote keso kachilang damji aphansi alang letom pen pachini po. আজি ইয়াতে আশাদ্বীপ বুলি গুৱাহাটীতে থকা NGO এটাৰ আমি অফিচ ইয়াতে লৈছোঁ। ইয়াতে মেইনলি আমি কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰাম যোনটো অলৰেডি 5 মাহৰ পৰা আমাৰ লুম্বাজাম ব্লকত মাঞ্জা তিনিআলি ব্লক PSCত চলি আছে, তাৰে এটা পাৰ্ট আমি ইয়ালৈ শিফ্ট কৰিম। সো ইয়াতে আমি মেইনলি মানসিক
সাইকিয়াট্ৰিক পেচেণ্টছ আৰু এপিলেপসি পেচেণ্টবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম যেনেকৈ সিজোফ্ৰেনিয়া বাইপোলাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ কোনোবা ৰাগিয়াল বস্তু নিচা খাই পেলাই অলপমান মানসিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি আৰু এটা মিৰ্গী বেমাৰ যোনটো কয় সেইবিলাকৰ চিকিৎসা ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু এটা বাচ্চাবিলাকৰ বেমাৰ আছে ইণ্টেলেক্চুৱেল ডিচেবিলিটি যাক আমি সাধাৰণ ভাষাত বুদ্ধি কম থকা বুলি কওঁ তাৰ চিকিৎসা তাৰ ট্ৰেইনিঙো ইয়াত দিয়া হ'ব অফিচটো ইয়াত থাকিবই আৰু অফিচৰ আমাৰ যোনটো পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ীকেইটা ফিল্ড ৱৰ্কাৰকেইটা ছুপাৰভাইজাৰ তেওঁলোক সদায় ইয়াত থাকিবই কিন্তু ইয়াত যেনেকৈ মাহেকত 2 দিন হ'ব সাইকিয়াট্ৰিক OPD মাহেকত 2 দিন হ'ব এই ইণ্টেলেক্চুৱেল ডিচেবিলিটিৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন মাহেকত 2 দিন হ'ব কাউন্সেলিং থেৰাপি ছেশ্যন চ' তেনেকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা অহা যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট দিম সেইটো মাহেকত 1 দিন 2 দিন তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু আমাৰ ষ্টাফ আমাৰ মেডিচিন ৰাইজে আহি যিকোনো সময়তে আমাক ইয়াত আহি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব স্যার মেডিসিন তো ইয়াত ফ্ৰী পৰা দিব না কিনিব লাগিব মেডিচিন 99% মেডিচিন ফ্ৰী পৰা দিব যোনবোৰ আমাৰ কমন বেমাৰ যোনটো বেমাৰৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰা জানো যে এনেকুৱা বেমাৰ আহিব তেওঁলোকৰ আমি সব মেডিচিন আনো কেতিয়াবা কাটচিন কেনেকুৱা হৈ যায় যে যোনটো মেডিচিন তেওঁৰ কাৰণে ভাল হয় সেইটো যদি আমাৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়াহে ভেৰি ৰেয়াৰলি কেতিয়াবাই আমি কিনিব দিব লগা হয় Itum sarita kiso akijoy pen sipibo dak NGO hinpen sibang ke ani hu kachiri itum mental problem yudo tumhan selang po par ke itum epilepsy yudo mirgi bemar pu he common language pen ke lata ke joy pen free treatment pibom itum doctor bhati pen selang lo tum ngalang tum dowai aita sob akijoy sipipo so ke ID pu intellectual disabilities laheta itum our side pi alon school lahai bang ke itum kulong lelangan tami itum ladak assessment pibom apa aru isi bang ki itum free treatment pen la psychiatrist selang kala si kelang ini ke la ke arni bang ma mate hafta pen sama chiklo jolong betahini itum thak tak lo difulong chiklo jolong epong dipo par ke manja long epong dipo second Saturday pen fourth Saturday second Saturday and fourth Saturday tak bang dak non kang pudi mang anisi bichot ma mate dak Saturday Sunday dak sibi oh dak bang ke second Saturday that ke difusi tum inkui po par ke fourth Saturday bang ke tum manja si bivet lo manja civil hospital lo kala dowai bang kijoy sipi ma mate oh sob dowai akta ke joy lo tum program hin pensi provide kori lo hoti pensi hang itum Dr. Sushil Agarwal pu alang ka psychiatrist lo alang consultation pensi sob ta itum dak suli bom Adim bang ke dak adim ma bang tu bachini ma dak adim bang ke itum pidi langso PB market adung এবার সাই হিসাব লো নন কে মানে পিনি পেছিল তাকে ওপেনিং লাং ওপেনিং লো যদি তুম মানে চিকলো জন লং ইতি লদাক মানে অনলি দিতুম লদাকে সেকেন্ড স্যাটারডে সি বিচ মানে ফোর্থ স্যাটারডে বাং কেলি তুম ফান মানজা হেতো বম মানজা সে বিপন বম লো আতে কেচেং কেলি তুমকে मांजा सी के चेंगे भी बन है तमे नॉन बांग के दागी फुदा तो इसी आवाज साइड लो कुला यानी तो बनी इसी आवाज साइड लो माने केरा बा हिसाब लो ने तो मकापरे का केसो केलांग ले खाली आकेसो बांग केली तुम केलांग केला क्रेपिड केसो ला पेन केला एबनॉर्मल हमनी तुम पर जो तुला अनवेट में चिंकी रे तुम अनवेट हेपेन बाहरा बा प्रोडक्ट तुम खान ने तुम भाला तुम सिलांग चोट ला पेन किसमान समार तुम आटा दोलो पेन तमे किसमान तुम ला केथान पेन तमे बुझी जे ला पेन केला alam ninge thego e kingdom thego e lahi tuma patient man sendiri tumlang chot akapre ka patient man sendiri tumlang le aku a doctor ta la chot akapre practically to ka beta la si nili tumlong isi abar sai lo la si nili tumnon jong si akam klem bom ke nili tum lumba jong angkang chot nili tum dapen lumba jong angkang pe nam here bang ke nan ko ke ka kelang sistem a patient kisman tum kadulong tum bang ke son landing ben ta bang bom lo kuliah pe ben ta kilo ben ta bang bom na chot mane na chito non se ki ong lo mane aku kisman ang thek kelong tum ta dolo la si nali tum jong si lahaya ke so do pulote nili tum long abar saya hisab lo yo mane aki joy pensio aki so ke do anta milang mane kali medicine nahin mang ke nili tum ban kupima ke so medicine mang ke nili tum se long pon la do ana we ana medicine ta me na tum nam lo la pak
Kalau sini tuh mungkin unpul itu ini tuh kebela awareness program tadi tuh kipon bom, ini tuh mungkin tuh ada kang nih bom, ada ke Monday, only Monday cuman itu office kang nih ke lapen second Saturday pagi itu OPD lo, lapen bar baki itu field visit sih kuri bom, ini tuh field visit kuri pon, ini tuh lakisman national self help group tang ho, nani mana view tuh pan, bahaya namanya tuh awareness bom, awareness kan sini tuh pasti sini lo, kasih jong sih, nani tuh ngomong sih, rolong jong sih, aku sudah bulu tuh ini tuh ngomong wani me, ini tuh ngomong laki so lang pon bom lo. Iprang Gedoji date Piangkang MP Kili Kaphan Kachithik Pura Pinidipu Circuit House along Election Model Code of Conduct Aseke Padosi Sai Kamasai Puangbong Chiparipo Iprang Gedoji date Piangkang Lok Sabha Election Mate Kili Kahod Aronatang ke Kroya Kenang Sodalama Putha Pinidipu Circuit House along Kili Kacharija Sai Puadamapan Election Model Code of Conduct Apothak Seke Pipontang Kili Kahod Tangka ke Ponlong Aphai Ratcharia Tumlama Pakuan Lo Ketarlongji Pupen Seke PC Kili Kalong Kachirap Asai Pu Achokomaratamapan Apia Lo Than Pachin Seke Kipia Maya Long Karbianglong Election District Asai Pi Mate District Commissioner Pen Chenglo Karbianglong Election District Parlo Asai Kamasai Pu Maratom Chetongdo Lamet po mate Karbi hem pumukrang amay po lunse ti mungari dengpen tok bang pi pulmoti teron pipen kason sepon ronglin tu aluthui pini ingpusi lo kilang aham pangapan panong pontang Karbiang long arong supi di purong te ang arong amikar mate tok bang pi pulmoti teron pipen kason se ronglin tu pu aluthui pini Karbi hem pumukrang amay po lunse ti mungari dengpen ingpusi lo kilang aning kihang abang po abang piat mapan panong pon Laswa Parman Rasing Ja Swangami Pi Kasang Bepi Kachipahin Kupon Rothui Kang Puamaya Long Kesia Samai Pu Chandro Singh Kro Karbilamet Amai Akong Chunbang Kimi Lila Dhorteron Dipu Lekhika Samaru Samiti Amai Pi Gita Bora District Mahila Samiti Amai Pi Kirla Teronti Perangke Sanju Bora Anparata Patmosri Anong E Kilong Alamet Po Dhaneswar Ingtiatum Chetongdo Tang tenan malam sopora phan birta mo ingtonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long wang thuik long Here nipha narke parani nizang Karbiang long lakha isi Dwar Amla constituency ke parlo Wathat langso serdihu naklamalong District Legal Services Authority West Karbiang long District Mahila Samiti atum pen pater pipongsi International Women's Day arani ame kedengpo Pirtheyang bongke Swarlo arani mate International Women's Day Here nipha narke parani si Swarlo arani pu hotpon Swarlo atum koson si asumar atuma phan kachepare ponang jima lahai hualam thesidame chethan chimum ponriti athe non malom adina kai ke Swarlo atum kachere nangji adim dope khangja ke do kidam pen chenglo ke gari motora long kidun puno prek jam ahawara long ke charli kedam sedame kachere si akenang so Swarlo phantang te kachulang rem dokok titi lapen kilang rop tadu Swarlo phantang te lasila hai hualam thesi International Women's Day amaya long chethan chepare ponriti Bangsua long aluhia mana peng pen kachetong dun West Karbiang long District Mahila Samiti amai phi mate President Renu Timung pi pen danglo Kongchun Bangpi Secretary Icon Timung pi Dunmei phi mate Vice President Kare Rong Pipi Kongchun Bang Assistant Secretary Sangwai Terongpi Baithalangso Municipal Board Chairman Sandro Ronghang Assam Small Industries Corporation Limited pen Arun Terang
lapen ke the keding atom che tong dun rin ti si Bangso International Women's Day amai dengsi ing samjin pen pachut po Nemen Renu Kisopila, West Karbi District Mohila President Lapen Bini. West Karbi Angkang Apartments di Tunda. Betul nak solusi International Women Day program pada langsung program lo nidum ini kita kon ajang-ajang agenda do sports mate pine de dulu langsung bo nidum kemang kon bangke non eprang ladak atok bete tharong aju bete awareness doda malak lapen non meeting do din ta awareness mission pendosi ladak lo masat bimaratun kesusi bete along do jot pen kidudun thejima kidudun lojima osomar duman koson se chupar ethijima la sob khani no awareness doji phansi pini sai ge deng kon तुमके कमिटी के नीति तुमके 1984 पेन सिदो कौन सिता 84 पेन के तुम दो सिता हमने महिला समिति पे सिदो चलो डिस्ट्रिक्ट एसीवेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एसीवेट अमासी तुम दिखु पेन सिदो रापे अमासी हमने वेस्ट कार्बी आंगलों अपन डिस्ट्रिक्ट हेड अमासी तुम मांगला सॉफी पेन के हमने अपन के वेस्ट कार्बी आंगलों महिला समिति पे सिनी तुम सेंग देलो 2019 अनिंगkan 2019 अनिंगkan पेन के तुम सेंग दे अमासी हमने hai awareness hai meeting ke dubom lo bon sida hamlen ke nitum 2019 pen aprang pen tani tum dubom lo mati la so posi non pinning pen ba ke nitum mathalo je okol hamlen do chote chok chelo nitum tong da dam na ko sida ko lang suna ke dolo mo next abang ke nitum no kona lo ne lason se api sida ko dongka keruni ba tumpre ba tora dubi la vesa lo si nitum ating dia tapi la so lo nitum kemang akam je itum non ke thek thek chini ne dopikla bihe ko itum arle to nang bon esomar to han itum kache thanai dopikla chini ne ke thek thek dopikla la pen esomar da pai bo tum han alam ko sikro ke da itum kape thek kape ding tong ke chok chema mate am somar tong ka hinuma la so la da itum non awareness doji phansi matha ponlo Khel Maharan State Level Football Tournament Under 19 Boys There Nipai Player Nipe Nipai Sir Keeper Ni An Hanjang Langso Sport Association Patruak Lamalong Patrupona Hot Karbi Anglong Boys Atom Championship Chipalong Pon Bangso Tournament Kachapatr Pipon Lake Director of Sport and Youth Welfare Gov of Assam Lapen Laswalong District Administration Karbi Anglong Lapen District Sport and Youth Welfare Department Karbi Anglong Autonomous Council atom pensi jirap chitu dunlo Karbi Anglong Boys pen Gwalpara Timang Bong Ingtang Kring pen final match kapathu pona hot Karbi Anglong Boys ke pathu ke thek mujera jok 2-1 pen Karbi Anglong Boys Under 19 atom football final match chipahai pon Winners lapen runners up a team atuma phan trophy medal lapen prize anong e pazirpon Bangso Khel Maharan Under 19 Boys closing ceremony along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin EM Mukut Mahanta EM Richard Tokbi MAC Kadom Terangpi MAC Pobitro Rongpi Board Chairman Lapenman Kedo Ke Thekeding Atom Chetong Dongsi Khel Maharan 2024 State Level Closing Ceremony May Mesen Pen Patunpo Hanjang Nang Supen Bisnu Lecture Report Card News ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমৰ চুকে কোণে যিবিলাক প্ৰতিভা লুকাই আছে তাক টানি অনা হৈছে আৰু খেল মহাৰণত প্ৰথমতে হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্যটো দিব প্ৰত্যেকগৰাকী খেলুৱৈক এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী দিব দ্বিতীয়তে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ হৈ গ'ল আৰু সেই প্ৰকাশৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলক বিচাৰি পাম থাৰ্ড কথা খেলৰ জৰিয়তে এটা সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছে চতুৰ্থতে অসমৰ খেল জগতখন কেনেকৈ উন্নত হৈছে তাৰ প্ৰত্যেক হিচাপে এই খেল মহাৰণ সদায় সৃষ্টি হৈ ৰ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত খেল মহাৰণ গোটেই
অসমৰ চুকে কোণে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ বিডিচি লেভেলৰ পৰা MSc লেভেলৰ লৈকে MLA লেভেলৰ MP লেভেলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেললৈকে তাৰপিছত ষ্টেট লেভেললৈকে আৰু এই খেলখন এটা পৰ্যায়ৰ পৰা আনি আমি যিটো ছিষ্টেমেটিকেলি কৰিছে ভালতকৈ ভাল খেলুৱৈ বিচাৰি পাইছোঁ আৰু এই খেলুৱৈসকলক কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ এটা সফল প্ৰয়াস থাকিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি এই খেল মহাৰণৰ যোগেদি অসমৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু খেলুৱৈ আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই খেল মহাৰণৰ Tang tipinikar bifrayam tam birota bangke kang tonik long kadu kabetame domet hakme kurwang thu.